še več zvokov, vsak ne res poišče dihanje tega lika in zvok tega lika. In se igrajte s tem zvokom, probite ga malo potencirati, umiriti, spremeniti. Ja, tak težek lik imam. Kakšen bi tvoj lik? Kot da bi neka, malo podoben notranjskemu zvonarju, se pravi, recimo iz sodobnega sveta bi lahko njega primeril drugače, pa itak, če je nezemljano. Tako, recimo neka taka težka nezemeljska skala, recimo. Ja, se vsak čudak. Freak. Me. You? Okej. To ni treba baš prevajati, ne? Kaj pa če tebi rečem asociacija čudak? Ja, v bistvu, kar večina ljudi kle, ne? Vsi smo čudaki. Vsak človek je čudak, nekje noter, samo eni si to prikažejo, mislim, znajo prikazati oziroma si upajo prikazati, ker večina ljudi je sram takih stvari, ne? In so sramišljivi. What's your character when you become a freak? But you're always a freak, but when you become a freak here? I don't know, I'm trying to concentrate on my sense of smell. Actually, there was one person's clothes washing detergent that I managed to pick up. I could do a big sweep of the room and then just follow the direction, and that was my mission, actually. Okay. Just to close my eyes and use entirely my sense of smell, see what happens. Okay. No ja, najbolj se hoče skoncentrirati na svoj voh. Ne vem, kao zaznati nek von nekje oddaljen od sebe in iti proti temu vonju čim bolj pristno, kako bi on ta von vohu prizoril, pač sledil temu vonju.